Rwagasore yaheruka guhabuza Bujumbura mugabo urabona Yozefu nyine gatoya yego bashikirize abari mu rubuga mu kwiteka n'abandi n'abarundi bose kuko bari kumviriza mu gihugu cyose ndasaba sinze kwihenda mbona ko nyakubahwa umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Burundi n'umutambukanyi wiwe nyakubahwa umushikiranganji kariya ngo yitwa affaires étrangères iyo aramuzi n'akabaza Yozefu cyane kuvuga mu biteka yabizi mubiza bapfa kumubona mwenga basigo ubonasura kumbaza abasigari ko yiboneye yamenye ko ari Rwagasore arateba rero arashika akizwa n'abo bakenyezi abakenyezi rero mu Buyenzi Rwagasore baramwivamo cyane rero kandi ine Yozefu ndiko ndabona hariya kandi mu bwugamo bw'iteka Yozefu hariyo nyakubahwa icegera cy'umukuru w'igihugu arahasuye kuvuga icegera mbere ariko yari icegera cy'umukuru w'igihugu cyacu cy'Uburundi barabishoboye bazabikora ariko politiki ari yo rero nukora yuko harya uwitwana se amaze kwakana na se yaje kuba mu bukeye urabe hariya hanyuma ego tugira tugabe buke reka dusabe turabona son excellence uwo muvyeyi wacu ego mwiteka nangere tubishimira Imana byose nuko yabidusabye mwatabizi ndabona neza ntakekeranya ku rutonde dufise yuko Yozefu uri ari son excellence Madame Présidente de la République agira atuvyagiremo kuko umenye ko batazana na Yozefu hamwe utazuramyebura mu kanya dusabe bamaze kubibona ko mudukunde dufata ifoto twegeye uri nk'uvuze giye aparere ariko rero